inti siang na kanjan main thu soi kan ngai thale nga he inti siang na hlawhtling thei na na thale zung seng amin puitu NGO te ayo in MZP President Elram din lian ren thei thu soi turin dilaw so mangu kan host umoy takle Miss Zofa International Organizing Committee Chairman le voinia kan khwalian kan Chief Minister Zaum tak le anupui bilal riliani le Organizing Committee member zong te kan Chief Organizer te le voinia hei kan Speaker puhi pheyawm boka le hunran mangtu zong Zofa chipeng unaw local khom zong te Myanmar atanga local te Bangladesh atanga local te le hemi India ram chung atanga kal khom zong te hmasa-in chibai kan buk chewani Miss Zofa International kan buasai hiam Zofa te tan inpumkhat na tra kadin sui khom thei na ta na man ropoi mo tak a hring chuak ga yang te hi zanina hian ka beiseiin tlata hei hi hmasa berania keima mi mal ngai dara chuan abo ruak kan enin ti chun zom zel chia kan ngai ve ngot ani Miss Zofa International Contestant-te hian mun sang atangin Mizoram State chung baka state dangte foreign lamatang te naran kal khoma zanina hian kan contestant zong te hmasa-in du sakna kan hlan ngalani kan khwalian khana soi treu to maya toite han soi ve zanina hian kan tuma Zofa te hi min op bet tu ten kan du thu ni hau lovin ram ri min siam saka wangin mun sang thendar kan niya athen chu Myanmar ate kan oma athen chu Bangladesh ate athen chu India ramate kan omani athen chu mun sang Europe ramate USA te po kan om to ni ziak mi ten chut dan chuan India rama bik hian nuai som ni vel Zofa te om anga chut ania Bangladesh a hian nuai ni borvel Myanmar a hian nuai som pani borvel omangin kan ziak mi te chuan an chuta research an beina tangin kan vai nuai som thum pali vel anga ngai ania then khat ero chuan Khawvel pumpuya hian nuai som nga vel om angin min chut sak bokani ramri international boundary in hun rei tak min dai dan to wangin Zofa mun sang cheng te hi thinlunga po keima ni thinlunga po hian ramri hi aloin kham na sa to khop maya hemi hi kan han hriat tin le kan hruai tu hmasa te nan hriat tin thalo antia Mizoram chung mai ni lo Khawvel mun danga kan u naw kan thisen zom pui zong te nen in po tlan dan kha MZP khan an ngai tua mun sang Zofa te nen kan thok khowa Zofa te in khom pui lian kan ti thina Zofa si sang ni pani kumatang khan man tan ania Zofa sang ni pani kumangan man masak ber hian chura chan pura manania zanina kan saidu chu tunang bo ruak khela ni lowa kan hroi tu leitan min hril thina heltam takara silai mukara kan hroi tu masa te khan kan in pum khat nan hian an lo be thina atam takin mizo kan ni lo tia atam takin Zofa kan ni ve lo ve ti chung khan an lo be ya sang ni pahni kum chowel khan silai mu kara khan in sui khom kan ni theinan khana satakin an lo beya Zofa kan ti he tum sari buasai ani towa hei voin nia half long atang ten contestant an tela
dar choi tang ten anon tela dar choi a sang ni som pani kum khan zo fes bo sai ni towa sang ni som pali kuma zo fes bo sai ani to boka half longa tuna dar choi nularan kal he zo fes kan bo sai la ha choi kum som pani cho la ni ya kum som pariat lai alo ni ve towa kan zo fa zai thiam te zai khan alo lam ve lop lop to tho ni chu tiang bokin half long atanga mual hoi tanga local po hi ani kumina hian zo nam in khom pui lian he pathian in min hruai anga bua sai le kum mani ya rei ek tin zo na ni ya hemi kan han tin zo na chana chu zo fa mun sang sang ami te hian kan khwal lenina sayang khan kan Jerusalem Aizawlah mu hi kan lo chak vek bei hi lo ni ya Aizawlah kan mu theina tu rem chang ania nga yin Aizawlah nei dawa rei eka bua sai kan tuma zanina hun mang tu zong zong te zo fes hlawhtling ta kan bua sai huna hian local vek turin kan som ngal chewani eng tik ni ai mo chuan mun sang sanga Zofate hi ro rel na pakhat nuaya kan om hi kan ring tlata hi kan beiseiin na ania kan khwal lenina soi ang khan atak athlen po kan ring ani Zofate hi mi obbe na nuaya kan om reng don lo ti hi kan thu pui pakhat ania zalen na ni hi chu kan la nei don ani ti hi zadin he kan soi ve top mai ni chu mun sang sanga Zofate hian kan om na mun chawa nam kan in pum khat theina turin ti thei kan neya kan om na mun chawa ramle nam mai na ril ru putlang chungin rin om taka kan om anga ya ni kan trong a in an lo wangin u naw mel kan lo in hai to thina trong kan an lo wang hian kan buai turani lova mara trong in ran trong lai trong in ran trong a pai ta trong pona ran trong ang trong ti thang tam taka omani man lai dawa chuan han ti la la rei lu duk lova mara trong in ran trong phei zot zot maya mi zo mo ka tia mi zo lo ni lei ne mo le ti chi te zir lai tam taka om thina ni kan trong a in an lo wang hian u nau kan ni pha lova mara trong kha mara mi zo trong tho ni ya pai te mi zo trong tho ni trong in an lo wanga u nau mel kadin hai thin hi apoi tak zeta zanina hian trong hian min dai dan to lo se ti hi kan du dan ani mzp chuan Zofate mun sang sanga kan u nau achipeng te jok te hin ti te ang har satna nei ni chuan an ma ni pui turin mi zo thalai zong zong te hi atul anga piang in ke kan pen chuak theya chumi turpon kanin bua sai reng ani ti kha zan ina hian kan soi le duwa kiltina zofa zong zong te kanin sui khom thei na mi mal tinin mo phurna kan nei thawa kan mo phurna hlen tura kan thei na zone thawa ma kan lak zel hi kan in sui khom thei na ta na kong poi mo takani mun sang sanga Myanmar ate kan oma Bangladesh ate kan oma India rama ate kan oma kan om na mun thawa khan kan in sui khom theinan hian ti thei kan nei veka chumi tur chuan kan in bua sai anga ya ni Zofate hi tam kan du wanga in som chop in som khom chop kan ni lova kan tam kan du shrim wanga in som khom kan ni lova eng wangin nge kan in som khom ti hi janin hian soi ga duwa pathian ruat sa kan niya u nau tha khat thi sena in zom kan nei wangin kan in sui khom trula chu wanga in som khom thin kan ni Zofa mun sang sanga omte kan in pum khat that chuan Khawvel a hen nam za om kan ni dona kan om na mun thawa in pum khat taka kan om thei chuan nam za om kan lo ni dona amaro chu in pum khat lawa kan om chuan nam bo ral kan ni thei ni Zofate kan tin kho chu na na kan in sui khom thei nan chuan kan in pum khat anga ya chumi tur chuan tran lak angai ni kan chen na ram kan chen na mun
kan chen na ram hian ria neya kan thin lung ero chuan ri nei lo se ti hi zanina hian kan soi tel du bokani in sui khom le zai re lang u kalome Elram din lian ren thei MZP president kan lome he program hlawhtling nana NGO ten tha in sena te hian ra tha achwa nge kan beiseiin ani tuna chuan thusoi kan ngai thale anga thusoi bi ka chuan to ber turania guest of honor kan khwalza om purin chana thusoi turini lo so mangu ole zaina Miss Zofa International Program telve theitura hun thamin pethu kan pathian chu fakin umsela he hun mangve theitura du sak taka som kan ni awangin organize chairman te committee member te in the vai chunga lom thu nun soya NGO hrang te chunga po chuan zanina a big takin nam inpumkhat na ta na thu thatak tak min cha tu te kan CM zaum tak polian zaum tak pu ho la te nu pa piri nen anon tel thei wang pon kan lom em a ke ni Myanmar lama Zofate chuanin an ni hi kan ngei san le kan rin em te na zanina thu thatak tak in sui khom thein tura kan zawai ma aminon shil awang le hun te minon pek thei bang kan lom em ani chuan Zofate in sui khom thein tur ni chuan ke ni Myanmar lama om Zofate chu kan phur em thina mizo tong hi helam anga zir kan ni lo wang hian a soi lam ai hianin a tho lam pang hi kan chak in sui khom na tur lama hi chuan thei to pa malak kan tuma kan phur em thina za ina po hian bisop pu bola howin a som rual kan ron tlan thla chuanin usidin ate point thei to pin in sui khom na ta na ma la tura an malak na a telve tura ke ni minon thranga minon som te poilop an lom em ani chuan za ina hianin thu thatak tak chu kan ma mi tenon soi to a Miss Zofa International boss sei ani hianin rapi thatak aron pian chuak kan beiseia ke ni khochak lam unau te chuan Myanmar lam una chuan kan thlop em min kan support em a mizo kan ni kan mela tha kan tum asang ti hi la phua tu lo phua hi zai na hianin atakin phau chua om tur hi kan ngak lel em a kan lo thli ranga Miss Zofa International ting loman pakhat na hian kan nam mel that na le fin na le moi na kan bun moi na te ron phau chua ka nga chumi za om chumi pha in kan nam za om na po Miss Zofa International ani na angin kan nam za om na po ama aking tel don ti kha za ina kan Miss Zofa International in asiat reng apoi mo bokanga chuanin zan ina helai munaron tel thei lo po helai munaron kal lo TV program ma mun rang lo clear te tam tak in zawa in ti bei ka bu pok chowa he program hi nakum le po nakuma po alo hlawhtling le zel theina turin ke ni
Myanmar lama Zofate chuanin Myanmar lama mangve turin kan lo beiseiin don chawa kan hlawhtlir don chawa chunga te pawh chuan thei to pa Zofate mun hrang om hrang om te thei to pa tang zahowa phur taka ke min pen pui vek turin kan som chawani kan lo me kan khawal za purin chana kan program ngai pui momin tel pui wangin kan loma kan zinga hun nom tak mang turin du sakna kan hlan chewani zai tur kan som main he show pui mo tak le hlutak kan nei theina chan kan sponsor list e kan share lokanga Mr and Mrs Lanun kunga silo Mount Carmel School chaltlang Aizawlah Mr and Mrs Dr H Malsom tuanga Republic Veng Aizawlah F Khawvel Industry Upper Khatla Aizawlah Trade Point Israel Point, Jones Decker, bouquet for top 5, Bonds, production shang for contestants, quality, ice cream, MSR Fitness Center, MSR Building Upper Republic Aizawlah, opposite Central Baptist Church. Tinan iyan kumkhatsung kan top 10 te, Jima and Freedom Book ane, Mami Backdoor, Zion Street Aizawlah, Zote Bakery le, Mizofate ane. Letuna zaya kan som tur hi Mizote music lama bungthar min kai pui tu le entertainment diktak shia thiam na kunga sul sutu pui mo tak ani kan tilo theilowa Michelle Varte zai turin kan some on fire and no one could save me but you. Evening gown competition nei turin kan ron led le ta amai ro chu competition kan chan ma hian kan in ti siang na min endik sak tu te hi mel shia tir kan du'a
atira changkhan traditional round na changkhan an lo endik to a amaro chu helama hian hmalama hian an thua mi puite mu thein an lo ron chuak lawa chu wang chuan zanina hian langlo tan chuan anoi om kan ti a miss chatak kan nei theina chan tur po hi an ma ni wang liaw liaw ani a chu wang chuan kan judge te in mel sha tirna kan nei don ani ama sabera hian sang zela tlaw ani a khongain kut beng in lo lomila ani hi helama hian ron chho sela stage lama hian pho chwa ve shim shim kan dua an ma ni po an moi nan ron nal ema sang zela tlaw kan sheveka talk show te tin zo zam studio te o soitura tam mai kan soi zo seng lawang chu wang chuan khati te kha kan du tok mai nga zanina kan jinga lotel theya kan lom ani adodlia hian Angela Z Khuma ani ya Angela poron moile mai zanin hi ani hi lam thiam lutuk ani ya mizo dance ke ma hian instructress ani ya tin duration note is program hian TV anchor ani boka Angela kan lome adodlia warsang zolivar te khongai lo chhovele sela ani poron moi don ani mon pui chin za le Angela kha tuang pui nem kha o mon pui chin za le tuang pui te kut chwa kan ron ha a han moina aron bel cha ani zai thiam ani kan shia vo big lama tangin zoram mi puiten kan mel shia ta tin zumai baga chuan assistant professor ani bok kani jeje lalpek lua hilolom lete ang jeje a o pon lama alo boy lo kani chu a boy chungin Dr. Lalfam kima kan som vele anga ani hi Psychology Department MZU and Head of Department hani zanina mithiam rual kaninti siang na min endik sakturin na local hikan lom ani jeje kha aman huna elama hian ron chhovele sela ti chuan kan judge te po hian moi takin thala sela ti chuan inti siang na kan chunjom ngal don ani jeje hikan chiat angin Chennai FC a khela zoram timoi tu Zofate min timing thatu ani akalna pia nga achwanom ma pathian mal somna dam takin adonga zanina po hunlo taksegin kan jinga lotel hikan lom takzedani engte hi Miss Zofa International sangni som pariata kan inti siang na min endik saktu turte ani kan lome kan judge te camera, lights, let music kan in ready chuan evening gown competition kan jananga contestant-te ilo lomang u
Tuna hian 8 subtitles kan semdona he inti siang na hi April ni somni pakhatle ni somni palizara khan nei ania ti chuan chunga subtitles shang te chu kan semdon ani ti chuan hmanzan ni somni pali talent round khan photogenic te tin miss personality te le miss perfect ten te kan lo thang to a zanina hian subtitle pariat kan sem vele don ani result hi unready chuan khongai takin min lo pe sela ti chuan 8 subtitles min hlan sak tur te helama hian kan som vele donia zanina hian kan contestant-te moi taka anron lan thei chan hi kan designers te kan makeup artist te wangania anchung alom thu kan soi tak zet zeta anni hi kan la lam rilawa kan la pho chuak lawa nakin dewa kan kheka chuwang chuan zanina hian an hming kan la thup ri anga nakina heng designers moi tak tak an thom hnom moi tak tak design tu te an mel that na le moi na te ani na ang taka lan chwa theina tura thiam taka chei tu te hi kan la thir ho dona stage lama hian kan la ko chuak don ani hmasa kan sem tur hi photogenic ania an thalom ema chuwang chuan thlan chwa a hardewa kan anung lama son an do an lo boy pui lai laya tunge ni yang ti kha siata hara amai ro chu topa an siam chuak ta a hei tiang hian kan result chu ania puma kunga hian miss photogenic ni lovin miss congeniality min hlan sak don ani chuan kan contestant te zinga miss congeniality ya kan thlan chu Roslyn ni var moi khozol hlawhtling mi ani Roslyn ni kan lompuye khongai na malama hian local sila umakunga hian miss congeniality min nan sak don ani le khalanga miss talented kan semanga kan soita kan khan April somni palizana khan talent show kan neya ta chon an thiam khop maya khan po ahara clear to te pon tv lama te point lo enin ka ringa live pek chho ani nge ya khang contestant somni rual te zinga miss talented talent nei chabera han than chu contestant o number in kan soilo mai anga shilong tlang dung mi ania Rebecca nei sial vai phei ania min sem sak turin Dr. Hmal som tluanga kan some Miss Talented Rebecca nei sial vai phei ania ani hi a talent na chakhop maya language trong sang som pali in na trong thei ani talent nei chakhop mai kan chuang tak zet ani Rebecca kan lompuye Miss Multimedia kan sem vele don ani khongai loman hlan tu local vele Miss Multimedia title la tu chu Rosi nyang biang moi Manipur lama changin ani Manipur nula mel tra ani Rosi hi anui moi bok kani khongai phalama hian local sela Miss Multimedia subtitles our now Rosi kan lompuye best costume kan thang vele don ani khongai loman sem turin piming liani lo thau sila helama hian best costume hi Longtlai district lama an hon phei don ani mela bilal thutung thari sangau Longtlai district ami ani best costume mani kan lome ale adot le hian best gown kan thang dora an en wang phot ula an gown hi
Ati shang style shang ani at hantia maharviawang hantir bang ula tunge la in rin le kan sem hi kan pek hi ay nangem best gown dong tu chu jevan lal lani ania ani hian mon pui chin za kut chwa ka hani jevan lal lani best gown mon pui chin za designer mon pui chin za ani lo me tuna chuan Miss Perfect 10 kan sem vele anga aom ze shithiamber kan so mga loman minhlan sak tur hian khongai takin kan chief guest hian minhlan sak sela sash or tir sela Miss Perfect 10 hei hi chu result puan to sa ania Tripura lampangin an hon vele dona Perfect 10 khop maya te na kong tin renga an te tling fekani kan chief guest kan hlantir don ani Miss Perfect 10 Penyali Darlong Tripura khongain amalama hian lo phei sela kan chief guest in sash or tir don ani turgan la neya TTI khongai local village sela TTI hian Miss Photogenic min sem sak vele anga hlawhtling chau nangin piriliani po kan beiseiin anga Miss Personality min sem sak turin kan som don ani tuna hian TTI kan som hmasa anga Miss Photogenic min sem sak don ani local chungin Miss Photogenic result kan lo buang mai anga Madeline and Silarin omi tipas ya ha district ami ani Madeline kan lom puye hi omrem changlo ani mela kan MZP president kha kan som le mayang MZP president in Minlan saksela alhan tur hi Miss Photogenic ani hemizo hian kan chief minister za tak mapui piriliani kan som bele donia Ania personality contestant-te zinga nei thaper chu arlal mangai pui zobok lunglei district ami ania piriliani kan some subtitles la tu ten ni a khongai takin in na letter wala this one top 10 result kan puang chungzom ngal don ani Miss Zofa International sang ni som pariad masabera ne na lal khum chang tura pen khata mason contestant chazwal som kan thlan chwa te chu a masabera hian Contestant number 1 Rosin yang biak moy ani contestant number 1 Rosin yang biak moy top 10 pani na kan ko tur hi contestant number 2 Rong lo pui sha sel Bangladesh ni
top 10 na pathum na kan hmu tur hi contestant number 3 Roslyn Lalundonge Shillong. Kan top 10 te ron join tu tur hi contestant number 4 Laram Hlui Silo Aizawlah District. Pangana kan hmu tur hi Julie Ezro Thangpui Longtlai District ani mun nga ala oma contestant an la chasia tu tenge he mun nga hiron lua tu tur kan ngai khak chun zomang Melody Mar Barak Valley contestant number 11. Top 10 na kan contestant te ron join vele tur hi Zone 1 Kimi Silo Aizawlah District contestant number 12 fani. Spot pathum kan laneya kan contestant te an la chasi pathum mingche kan ei to a pathum zinga ka pwal le masak ber tur hi Arlan mangai pui zo bog lunglei ani contestant number 13 ani Top 10 mun pahnia pakhat zog ron lua tur hi contestant number 14 Peniali Darlong Tripura ani mun khat sia kan nei to a anung lama hian contestant chatak takan ding box si a result shetuni po hi anom lo rum don alom amai ro chu top 10 te kan hu chak to si a chuwang chuan tuna ko pon le tur hi kan top 10 te tikim tu tur contestant number 18 Jevan Lan Hlani Milongai dam Ula Lunglei District Jevan Lan Hlani contestant number 18 engte hi kan top 10 te ani This one tuna hian common question round kan nei ngal don nani kan top 10 te hian zona in ang ziakin an chang dona ti chuan chumi chang chuan top 5 kan nei le anga an ni chuan verbalin an chang vele don nani hey inti siang na hi affair khop maya a district ang zong te a kho ang zong te anam ang zong te in khaibig na a omlova fair takin judge thiam tak te na an endika changa result kan nei ani a tuna hian channa an zia na tur kan tlangwal thatak tak te nan ron da zo che a zo na kan nga ka khongai takin kan top 10 contestant te kan thutna lama lo va pheila kan thutna tur lama khan kan lo va pheyanga chuan zo na kan nei vele chan theye kan ti khan minute engza chunge o kan judge ten anon buat sayanga ti chuan ziakin in chang don ani dardarin ka siya kanin ring tiro kan nui sang na nga kan khur deuh dardara in pen te kha in lo hum tha thei lo ange zo na apoi mo don sia chuwang chuan that takin in chang don ne chuan kan contestant te a hian interpreter momo tur kanom donem Bangladesh mi kha ania midang kha chu kan ngai lem lo tiro helai hian angai dangan oma khongai takin kan contestant top 10 zinga mi te interpreter tu local ula chuan zo na hi keiman ka cher zo a hian a chan theye kati ma chuan ze oi ani lawa a chan theye kati atanga minute thum chung in nei ani kan interpreter ten in ring tiro contestant te kan in ring em du sakna kan hlana chu hei hi in zo na ania he zo na mang hian top 5 in thleng zo don nge don lo nangma ania ain ngatani kan nam inpumkhat na tura poimo ber enge ni
kan nam inpumkhat na tura poi mo ber enge ni ang lo laziak lo ula interpreter ten an shil zo chuan kan nam inpumkhat na tura tan poi mo ber enge ni ang kan zo turo ale kan tran theye minute thum min ne ye ale kan hun zawe khonga in kan pen da thaila ti chuan contestant-te malte te in kan chan na hi nangma ni in soyanga chumi zo chuan in zia dan ang angkha in chiaranga chumi zo chuan in interpreter ten an let vele don ani khongai takin handing la I chan na I du to ka I zia kha khongai takin han chiar chuak ta che pakhat na chun pathian rin na paninan chun unity ar pathum nan chun education nam inpumkhat na tura thilpoi mo ber chu pathian ne na rin na nga hi ni a chuanin kan unity hi tha se kan du ma chuanin education hi ni le a hengti hi nam inpumkhat na tura thilpoi mo ber nya karon tarlan te chu ni a chuanin in ngai hlut na le in du sak na te hi nam inpumkhat tan hian a tha ni le kan lome khongai contestant dot le loading le sala chana kan nam inpumkhat na atan hian poimo tam tak a oma chu soile zwala ka du chu inlung rol na hi ani inlung rol na tel lo hi chuan engpol ma nam engpo ni se inpumkhat thenga an inpumkhat thengai lo ani kalome awahan tha em kan lome adot le kan kal le nga langa
chan na kan ngai thale don na ni kan nam inpumkhat na ta na poimo chu in thural na le in unaw na hi ani in mangai na kan poimo ani mangai na nei in kan nam kan in shwai tur ani unaw anga kan in en tur ani klome le alom ome han wa han chang thalum em kan judge te an ngai to na boy derin ka ring ale ha palina kan kal le anga I chana khongai takin Zofate kanin mangai na pathianin Zofate min mangai na shithara arong bol pa zel turin kaka number 1 ani a apanhina chanin kan una kan thinlunga kan in unaw na kan ti lan zel theina ani a apathum na chanin chong chikhat tu lian chong hi mang thei turin kan zawa in chan la ila chong hi apoimo a chong kanin shat polo chanin kanin unaw na du angin a nget thei don lawa marate laite le chong sang sang kan ne wang hianin abul pui ber mizo chong kan man du lian chong hi tun aya warzo khian mang thia mang uti kha ka soi du ni e kalome ale awan tha em tuna an soi zong zong kha an zia azia an zia ani a chu wang chon phwa bel la om lo ani contestant dot le chana kan ngai thavele don ani kan nam inpumkhat na hian trong ta na poimo ber ka ti te chu pakhat che ka soya chan chu trong hi ni a trong kan thiam lo chuanin I kan inpumkhat thelo ni chu ni ka chan na a thale mai a toy na ngin a tha e kan lo me peniali darlong khongai takin I chana ei nam inpumkhat na dingin zona la zong zong ei lung in rwal a tul kan nam inpumkhat na tur chuan kan vaya in lung rual na apoi mo ber atiani ale kan lo me kim kimi chana khongai takin chiang takin min han cher sak vele ta che he kan Mizoram kan lo inpumkhat theina tur chuan sakhwana a kanin zom le kan chung kanin sha thiam ton na me ba ka mi mal tin ten kan ram le nam unaw kan ni na kan sia na huai sen taka ma kan la ngam cheu hi ani klome kim kimi kan lo me contestant pasarina chana kan ngai thavele don ani kan nam inpumkhat na tura ta na poimo ka ti ber chu mizo ni na a chiangila namza pui lawila hun sang sang tlang sang sanga ka chengte hi unaw vek kan ni ti in sha ila lungrol taka kan om tlan theu theina hi nam inpumkhat na tura poimo ber ka ti ni kalome awa han thachin em kan lo me chana kan ngai thavele don ani kan nam inpumkhat na tura poimo ber ka ti te chu hmasa berin in mangai ton na hi ani in mangai ton lo chuan tu ma kan inpumkhat theilo aduta chuan in lungrol taka omkhom apathum na chuan tuma in en shang lawa in ngai diala omkhom ani ti chuan mizo te hian I a thei chuan du lian chong hi thiam thei vek ila kan in lungrol theyang kalome kan lo me ato ber kan ngai thadona amami ti khan thato sia hu phur deu lekem hu phur chuang lo tro ala kon fi em ani ale chan na kan ngai thang points in ka gela akhanna majority ten minority te huaidan siam ding ani na paule hamzia ka kidei dan na om lo ding athum na mimal lungsim chata non violence koi chat ding alina pathiani no nit banga ki to chat ding anga na nei bang ki ser to ki panpi to chat ding ka ki pak kalome ti laite khachu ka let venga aba khachu and translator henan let don ani namlian zok ten ate zok te in koldan kan thiam turani a chong a kanin dai dan chin na hi omlo sela mimal thinlung chewa non violence da chewila tin palina a pathianin min mangai angin in mangai ton cheu ila pangana chuan kan nei ang hi
cái mà ni kan ni ang hi kan ni ang anga kan in chan pui ton cheu tu ra ni kalome le kan translator kan lome eng te hi kan top 10 te ania result kan ngai thaleng khongai takin loading ula mi puiten kut beng in kan lo manga kan top 10 kan chhuan vor te ani zona an chang thiam bok si avahan ngai nom em kan judge titana har savia wang kan interpreter te kan lome ti chuan top 10 result kan puan ma in cholong na toite kan neanga top 10 result top 5 result nen in tan kan non le thwai do ne Sweet lung kan roll
nui hia basir tiang son lai chuanin ami zaleng te helron chung tinin an tlon pian renga zeibon thing lip moi nui moi te changa lo be mai la ti du thu sam lai hey arong kal mirong tai ha ha hey lai kai sir tiang sonin lim den nang ne lai chot sir wang lai terin im den nang ne sui lung kan rong e ye hello ten kan la me tu dang ngai lovin rimoi remasai vorin sui lung kan rong e ye hello ten kan la me tu dang ngai lovin rimoi remasai vorin sui lung kan rong e ye hello ten kan la me tu dang ngai lovin rimoi remasai vorin. Show me what you're working with. Felifana ile dancers te kan lome fele hi mizo me che zai thiam zinga thleng thui le thleng sang berani a zanina kan hun kan som na te ngai pui mo in min ron tel saka a hun chep em ma hazin kwal renga ha mai ro chu zanina ron tel theina hian program pui mo tam takte min cancel sak nge a achunga kan lom tak zetani le tuna chuan result kan ngai thale anga top 5 result kan puanga chumi zoa chuan kan judge tin na tangin zo na an changa verbal in tun tum chu an chang thung don ani top 5 result kan nei theimo an buat sai chungin tuna hian designers tele makeup artist te khongai takin stage lama hian local sila designers tluang pui mar khongai takin stage a hian local sila designer tluang pui mar local anga kut kan lo beng zelanga chumi zo escape eng moya muan pui chin za le midang khan khongai takin lawin zui mai sila khongain viruata lo pheivel sela viruata tan ring takin kut kan lo beng don nia st nunui lo lom vele te ang st nunui chuan azanina poron nal le mai sinunui ania shiat puya pachuaw lo lom vele ang heng te hi zanina kan contestant-ten gaun nal tak tak anon hak designer te siam chuak tu te kha ania an chunga hian lom thu soi sen lo kan ba a show chan tira changin zan in thengin min thuam moya kan lom em ani ale kan designer te kan lome makeup artist kan lom vele anga kan soita kang khan zanina hian kan contestant-te moi taka nal taka anon lan thei chante ania varte beauty bar lama changin khongai takin a chhuani local sila a chhuani kan lome dini lo lom vele te ang dini ani an mani pon ron moi hle mai mazwali kan som vele e mazwali ani melisai sangtei engte hi zanina kan artist te moi ta karon chei tu te ania anni po hian atira changin atop thengin kan contestant te moi takin min chei sak thina an chunga kan lom tak zeta an mani po an moi an mel tha ani kan artist te kan lome
top 5 result nen karon kan le ta e tuna hian ni china kan top 10 te kan mu te kha kan hunon to lawanga result changin ti hian kan puanga ti chuan helai hian anon in London na ni top 5 fa kan ko masak ber tur hi Ireland mangai pui zobok lung le ani Ireland mangai pui zobok lunglei ania top 3 thlengei turin du sakna kan hlane adot letling turi hanrin du deu kha kan nem hanin ring chiak te o Khoilam district nge niang tan zong po kan nei thiam pak loem ni ni etiro har sabok kan ni ole longtlai lama tangin kan hudona Julie S ro thang pui hani Julie S ro thang pui longtlai district top 5 pathum na kan hmu tur hi Roslyn Lanundongi Shillong munruak pani chau kan nei ta a chu munruak pakhat jok ron lua tur chuan Rosiniang biang moi Manipur tlang nung lam lo lom vele te ang Rosiniang biang moi Manipur ani mun khat sia to a top 10 atangin pali kan hu to a parukinan langha ka paruk zinga pen khata lallukhum chang thei tura helai muna kan som tur hi Aizawlah District changin zomwan kimi ani e Miss Zofa International masabera kan top 5 ten ni atan ku di beng le te ang ani hian zona an chang don na ne kan judge te anin ringem kan ashes te an local nga khongain helama hian local la chuan contestant ten an potanga an po angkha min chartir zelanga chuan an po fu judge te khan zona an zot don na ne apot fu nge ni apot fu lo don ala shiat lowa engang zona nge kan judge JJ hian a pek don JJ lal pek lua Zofate zinga kalotel ve hi kawan nei viau kan thria in khelawang Khawvel ram sang somni chuanga kalokal ve to a chutianga chuan Zofate anom to ni chuan in support na kan tong thathe mema namdang mi te po hian in Zofate min ota min itin min thik thei em jok thina chuan kan in u naw na hi tha a he ai ka zo na chu he ai u naw na thazok nei le tur hian engtin nge ma kan lakang oh izona vain kalome Zofate he ai in u naw na thazok kan nei le theinan hianin eng line po kalila sport lampo ni se i zona la sport lampo ni se
I apoi mo a in unaw na hianin I sportsman chu I ari nge ataksa soi zoi china wangin exer thatakin I ala ti khandil refresh tak le thiang him tak I anei thei pha chuan khatta tang po khanin I sportsman chuanin I mi chi sang sang namdang kan unaute poni se riru jang khai takin I akom thei pha thina I riru hi poimo a chuanin I mi sang sang kan unaute po nis zona kha azona min lo repeat sa azona kha chu tun aya tha hianin Zofate in lung rol na hi tin nge mak na pang ti namdang te I kan mi zo puite kan kom ngaya kan za ton thian chuanin Zofate in lung rol na thazok hi tun ai hianin alo achuak theidon ni kalome le jeje kan lome adon le input bele sela thatak poturin du sangna kan hlane varsang zwali varte arem chuan contestant-te kha an hming soi zelila ti kha helama tangin du thu kan han sam vele ani chu ti chuan kha in nal hle maya zan ina hian ka zo du che chu zo na thlak te soinan hian heng thumal mizo ti te zomi ti te zofa ti the kan mang thina a eng hian nge huap zo bera ingai enge chan interpreter kan mamo a khongai takin zo na kha zomi zotate china bang in thumal huap zo pen in na theya in ring tro Zofa chin a huap pen ka sa azyak chu tuna Zofa International Contest in ewa Zofa International Contest in nawa Manipur apan Bangladesh apan Tripura apan hlawhtling Barak Valley apan in pai khoma hwai in a huap zo pen ka sa Zofa teng on huap zo in ka thei Myanmar apat ale on payom lai hi manin ki pa hwaya a huap zo pen ka sa ka ki pak Zofate in a huap zo berin ka sha achiang thokatan yang chu tiro kan judge ten kan mamo mo interpret kan mamo kan ti du kherem tu na khan kan request kherem angai lem lowe tiro ale achiang thokatan yang rosi le interpreter kan lome le zomwan kimi an pot vele la thaber poturin du sakna kan hlan che ani Angela Z Kuma zaman kimi chewaile top 5 fa iting hi kalom pui le che ani ka zo na chu hei hi ani e ramsang sanga beauty pageant te an organizer an buat sei mup maya heng beauty pageant nei hi buat sei te hi enge atul na a hlut na le apoimo na min shu them isona wangin kalome ramshang shangin beauty pageants kan nei hi kan shachawanga Miss World te Miss Universe to na po him Zofa Miss Zofa International ania hi beauty pageants atlia ringot nilawin atum a scope a vai hian mi hian an shachin lawa modeling nen hian in ngai pol tam tak hian oma ma se beauty pageants chu adang de ya beauty with purpose ani turani chu meba ka beauty with brain angaya mani confidence level le mani confidence level meba ka national confidence meba ka Pathian kan china te apoi mo a kanin carry thiam le mitang te tan example kan hu zel thiam hi apoi mo mani chu ka chana ni kalome tipo kalome zomwan kimi kan lome Roslyn lalundongi Dr. Lalfam Kima Roslyn Zofa te hmun tran a trainin ron kal khoma lim takini nom khoma nang mani phor khom tu thaber ni riat min han rilte izo na wang kalome pujach keima ni minti khom tu thabera kangai chu
in mangai na hi ani kan in pom thiam em a mi zong in kan in lungrwal to lo emo kan in ti lain heta hmun khata kan om khomin kan in mangai ton em a nam shang mi zo te hi ni ma ila kan chong cheu hian kan in shipo ton veka hei hi aro pui ka ti ani kalome Roslyn kan lome Arlal mangai pui sang zelat lao Arlal mangai pui inal le maya he title Miss Zofa International hi lo chang ta la Zofate inpumkhat na tan le in sui khom na tan eng tin nge I title hi man trang kaya Izona wangin galome Miss Zofa International galoni ani chuanin pathianin Zofate min mangai zia hi kapuanga tin Zofa Miss ni hi aza omin aro pui emema hetiang ti theitur hiang ka thalai puite nula mel thatak tak de ti changna thinlung an nei zel theinang ka fuyanga chutiang tur chuan an enton tlak turin nun ka tum bokanga tin mun shanga kan thalai puite le Zofate kan in sui khom na a that zwa zel theinan hetiang hi beiseiin zel ni se beiseiin zel turin chan kalang kalome Arlal mangai pui kan lome zona atha chana ai na thale zwalin ka shia result kan nei thwai dona heng te hi kan top 5 te ania anni zinga tang hian tuemo berin Miss Zofa International masaber lalukum akum donani khongain antan kut bengila contestant-te an exit anga ti chuan special item kan nei nga Israel biagrama kan som sungzom donia kan contestant-te kan lome Zofa Lelte le lo min so ko pui tlang kan mo nam sang le trong sang mang tu til lung rua aleng sa in kan su ko me Among trend me a hell chuak the sea Chuan na tlan tan fanga in trend na hi apui ber mai ngai lai tam tin liam mai ro lang sanga mo sanga ram sanga leng ma ila Zofate silung rualin in sui kom sela sutin ko fe ram zava zo sat ming hia mar kan chuang he yang cross ne vang qua su beli yang tala kan lim lai ni te hi mil pik su o hey ro shrering in kan pathian le nam ta ting thei ko in malo so nang se o lang sanga mo sanga
sa va sâu sắc minh hiang mar căng chuang hang cross ne ta tuang se chung mal so nat renga Zofate kong isial na lam tuang hi sam lovi kan pen zel don kalvari la thang chua wangin itya kanan thar khen ma song hranga leng ma in la Zofate walin in sui kom se la zutin khope ram sa va so sam ling hia mar kan chuang yang cross hranga leng ma in la Zofate suy wali in sui kom se la zutin khofe ram sa va so sắc minh hia war căng chuang he yang cross me Hello, checking. Hello. Kalamoi tak mai kha kanin sui khom zel don ti hla ni a kan chief organizer pusidin thangan he program pol lew lewa apho ania pusidin thangatan kuti beng te ang la tha le lamoi takania Zofate tan nam ro lun ani ange kan ring kan beisei bok ani zanin chu enga tinge moni kan microphone te pon zama ke ni lampoi kan zam da win ka sha an chang thabok se kan contestant te che hi an zam lowa amai ro chu thavya wani le result min ron pe anga ti chuan result kan puang hal mai don na ni chuti chungin Miss Zofa International hian nuai thum le kar adong dona first runner up in nuai khat le singa adunganga second runner up in nuai khat adunganga third runner up hian singa adunganga fourth runner up in sing thum andunganga tin ni chin lama kan sem tak subtitles pariat te khan cheng sing ni cheu andong don bok ani result kan nga ke he show buat sai tu Lelte Weekly magazine te hi kum som thum le pangalai an local to a Mizoram a chuan a rei beran ni a tin an hlawhtling na te hi olsam taka hetianga kan hmu hi anilawa pusidin thanga po in thil tam tak har se tak tak alo pal tlang to a amai ro chu vo in thlenga alo om thei hi kan chuang em a pusidin thanga hi kan lom pui tak zet zet ani thulom om sele lo kwang Miss Zofa top 310 Rangoon kopui Yangon an kaldon ani chu pularin chana kan guest of honor in khoi takin an loading version ya apuarin ku dibengang an kallam le ho man zong zong engkim thona te pon thlok don ne me an na zo tang ale kan lo me
result kan nei ta e result la tu po hian mani kheri wa kalangai confidential la tu ka pek po minron pek tir du lawa akal ko nga enge mothil kan enge affair lo kan lo ti pal thei kha an hlawa chuwang chuan ke ma kher min ko thina chuan ka kuta hian result a omani top 3 atangin kan puang ngal top mai dona pathum na he loman min sem sak turin age la rindiki good lady sang ni som pariat kan some pathum na age la rindiki good lady sang ni som pariat Miss Zofa International sang ni som pariata second runner up to anin remfel pot sila chuan kan puang donia second runner up hi Rosiniang biak moi Manipur ani kan lom pui hle mai cheng nuai khat adong ani age la rin diki chunga kan lome le contestant top 5 ha pali an la oma pani kan puang chhuak anga chumi ma chuan ti hian ti jok te ang Princess Mimi first runner up min sem sakturin kan som chhole photanga Princess Mimi hi Germany tangina ron kal wangwanga kan sia a Germany Roma Princess tungni lai thanani a tin Germany ambassador ani a mizomi puite mai ni lo Germany ram mi puite na an ngai san le an enton nani Princess Mimi kan lo lo ma che ani hian first runner up min sem sakdon nani kan contestant top 4 male thatak tak top 5 apali labang male thatak tak te zinga first runner up to Zomwan Kimi Silo Aizawlah District ani Princess Mimi kan lome Zomwan Kimi kan lom puye an pathumin anin kai kwa thapin ka sia han kudanin kaya han thodep de mai reilote kan shemri lokanga chuwang chuan reilote kan chol lokanga chuan Miss Zofa International kan puang don ani tu tak niang mo kan contestant-te kan ngai thacha kem result pakhat chawani theidon sia kan hupurem upur thau tro ale Miss Zofa International sang ni som pariat le avoi khatna hmasa bera kan miss te na kong tin renga kan te a tling vel vek mai ani a Ireland mangai pui zobok lunglei district ani loman minlan saturin piriliani kan some
กันโลแม่อาดันพังไอปุยกันบ้านลมปุยเอ็มเจียงหน่วยทุ่มเล็กการทาร์อดงโตนั่นนี่จูบากาจวนอันละสินโดนะโทน่าที่ปนละจวงโดนตีค่ะกัน Chief Organizerin จูบางจวนโทน่าจวงตุรคันนั้นเราวินลักฟิตง่ายนี่คดีส่งกันให้ไล่หุ่นกันมันเทเนียโซฟาเตที่เสนาเลทินลุงอินซมตัดกันนี่จูบางจวนอินเอ็นช่างเทกันละว่ามุนามินทรอยตูเตเลทีวีละมามินเราทีตูเตโปอินปุ่มขัดนักกุงมากันลากหน้าเฮียนมินทบตัดตูรินกันสมเจ้านี่อินหุ่นชามินเปียกวางอินกันโลแม่อินซาวาอินมังชาอุเลกันโลแม่